okumbi reba ni ku kigo Middle East Consultants nako yetungiro mu rumo mu Dubai kata nense zinde zo mu Rubarabu Swift Safaris no rugambarara no za Kampala ninga no ruga Kampala no zishaka basi nemwe yonka Swift Safaris ahabo kugugwe myaka 2 turukutambuza abantu na Njove Park Lodge bakwinira obuhereza burungi nka hotel services bino buraro burungi ibwendengo zitari zimwe na zimwe bine na cottages nungi aho abagenyi babo barukuhumurira. Middle East Consultants eki batakozire niki Uganda yabaterere mu stamp abo kuhereza abana emirimo ito abatwire y'abana ito tukukimana nabo cyo turonto bagamba Ejin TV ya mani tekosa kuleta programa itakujeka kasa abantu bajireyo batwe basa. Registration is going on Muyanga Tanki Road near Italian supermarket Kamomo stage Ruharo Fort Portal na Masaka mpare abana banyu kuruga myaka 20 ka myaka 5 abojo nabichi miliyoni 1 ka miliyoni 3 Njove Park Lodge ababonka wazayo ugire kuri arekiro kimwe no shanga waheza yebiro why the atmosphere is very friendly and conducive Uganda n'abakusharaho akabeyi karonje ebyo kurya byona na nebyo kunywa biriyo. Swift Safaris no mango buhereza babutirishaka nubo bonka abo kusigamo emigugu yawo bakajikubica nubo bonka okujyo to please nyowe naba nyine bahasanje ninjitwara bakajikutwara nyine bitoke byanje mbakutwara bakakutwara nyine umwana wanje atembere Kampala ayisha kansashure they will do it mukikoreo koko banoza rugendo runoza kutemba Swift wimuko mukasheshe noza kuchera ye preparing perzo kugena no muntu mbasa ariyo nategeberejo karuhanga ebere nategeberejo nategeberejo inaka amijo mucupana tugeberejo abwa bayantere nkokora kutuje karuka ya izemba zona bere azasira ko kubana otegeberejo no jiro no why yitebekanse kujega buruba ko yo kutegeberejo tege uruhago rwawe ru emptying some toilet or washrooms or emptying so that or you no tebekansa urugendo rwawe bus tinkenyonyi ngo haramu toilets no wahora konka kora noreba bus tekasimbuye banzo oyetereze bus reke kurugaye kazaba I mean icyo nyana kigambere there are people who are sick abantu aine shukari abako washukari no bako yaheza kushesha nagaraka abo tubungambo kandi washukari oyino bugabe bokwemereza bus aho koendera hona because bambi orwiri konka ababo abatarwiri please mwitebe kanseje and in most cases abo kwemereza bus kwemerera nashora bus naba atarwiri konka ajabirire na ukarebero orya rugendo oryo mbasi orya rugendo rukubuza kweza 4 hours and 5 minutes deka kurya ibintu endaye yawe bwita kurya deka koreka abantu that you can really eat buru stage no ryenko another stage no rye chapati utaburamo ibicori uteka mwensenene iwinde yawe yona acid yayo nengana ki makoma koko nakani ona cyo tosesuro okeriri reka twetebekanse tutunga ubusinge n'abantu nkaga abo tukugenda ombasi tubabone ko twargam tureka kuba abasheshereza abakushecherwa nukwenkubereo iwe abereba okumbi reba yabaniye ku kigo aba Middle East Consultants nako yetungiro mu rumo mu Dubai kata nense zinde zo mu Rubarabu Swift Safaris no rugambarara no za Kampala ninga no ruga Kampala no zishaka basi nemwe yonka Swift Safaris
ahabw'okugubwa emyaka 22 turikutambuza abantu na Njovu Park Lodge bakwinira obuheereza burungi nka hotel services biine oburaro burungi iwe endengo zitari zimwe na zimwe biine na cottages nungi aho abagyenyi baabo barikuhuumurira